Tere, kallid sõbrad! Tere tulemast meie teisele laivile Molodjoštekaga. Väga kahju, et me ei saa teiega endiselt koroona tõttu silmast silma näha, kokku saada, midagi süüa siin kõrval kohvilauas. Aga sellegi poolest on hea meel, et me saame teiega veebi vahendusel suhelda. Ja meie tänane külaline on kõrgema usuteadusliku seminari rektor Einike Pilli. Ning kuna ta on juhtumisi ka minu ülemus ja ülemusel ei ole väga mugav raskeid küsimusi esitada, siis ma otsustasin, et intervjueerimise ülesande ma delegeerin oma tublile ja ilusale õele Rebecca Miale, kes siis täna esmakordselt meil Molodjoštekal intervjueerib, mina saan tõlkida. Igatahes ma usun, et teil tuleb põnev vestlus. Дорогие друзья, добро пожаловать на второй лайв в истории Молодежтека. Жаль, что мы не можем с вами сидеть здесь лицом к лицу, не можем после мероприятия с вами закусить вот тут вот за столом. Но, тем не менее, я рад, что мы можем общаться по интернету. И я особенно рад тому, что сегодня у нас в гостях ректор Высшей Богословской семинарии, замечательный руководитель Einike Pilli. И поскольку Einike является моим непосредственным начальником, начальнику сложные вопросы задавать как-то не очень, то я решил это задание делегировать своей сестре, замечательной Ребекке Мии, которая сегодня проведет наше интервью. И я надеюсь, что будет интересная беседа, так что, пожалуйста. Tere Einike, tere kõigile ka, et väikseks sissejuhatuseks tahaksin küsida, et milles sa oma elus praegu kõige rohkem põnevil oled? Привет, Einike, здравствуйте все. И для начала хотел бы спросить, чем ты сейчас вдохновлена в своей жизни? Что является самым интересным на данный момент? Ma vastan sellele küsimusele kahelt küljelt. Et kõigepealt, kui ma mõtlen oma sellist mitte tööalast elu, siis ma olen väga põnevil, kui ma vaatan, kuidas meie 3 poega leiavad iseennast oma kutsumuse ja oma annid. Я отвечу с двух сторон. Если я подумаю о своей личной жизни, то тогда в первую очередь я вдохновлена тем, как мои 3 сына ищут свое призвание и свои таланты на данный момент. Ja teiseks on meil kodus õudselt suur remont, nii et ma ootan põnevusega, mis sellest tuleb. А во-вторых, у нас дома сейчас большой ремонт, и я жду, что же из него получится. Aga tööalaselt seminari rektorina on üks lähem eesmärk ja üks kaugem eesmärk. По работе, как у ректора семинария, у меня есть, так сказать, цель на ближайшее время и долгосрочная цель. Me esimest korda teeme väga tõsiselt võetavat teadusväljaannet ja teeme usuteadusliku ajakirja erinumbrit oma kooli õppejõududega. Мы впервые в истории делаем действительно значимый научный вклад, издавая журнал богословский. Ja teiseks me uurime praegu võimalusi, kas on võimalik käivitada järgmise paari aasta jooksul rahvusvahelist ingliskeelset magistriõppekava koos teiste meie partneritega välismaalt. И во-вторых, мы сейчас изучаем возможности для старта магистерской программы в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами. Need on siis need pikaajalised eesmärgid, et teine küsimus, mida tahtsin küsida, et ka juba vastanud, et ja kuidas see siis rahvusvaheline programm välja näeks? Что это иностранная программа будет из себя представлять, о которой ты упомянула? See on praegu veel kokkuleppimise järgus, aga mõte on olnud selles, et meid on kokku kas 3 või 4 partnerit, kes Сейчас мы ведем переговоры, но сама мысль заключалась в том, что у нас будет 3-4 партнера, kes kõik toovad sellesse programmi oma kõige suurema tugevuse. И все они принесут в эту программу свою самую сильную сторону. Ja praegu meie mõte on, et me jätkame seda vabakirikliku teoloogia ja juhtimise õppeprogrammi, mis meil on magistri- või bakalaureuseõppes. И наш план заключается в том, что мы продолжим программу руководства свободных церквей, которые сейчас мы преподаем в бакалавриате. Ja et õppijad on erinevatelt maadelt, noortel on võimalik omavahel tuttavaks saada ja siis lõpu magistritööd tehakse just seal selle partneri juures, kus see enda huvitav teema kõige rohkem on. Студенты будут из разных стран, у них будет возможность познакомиться, и последнюю работу будут делать в той стране, в которой интереснее всего.
Ja see on väga huvitav, et reisida saaks, aga praegu on kahjuks koroona ja ei saa päris palju nagu reisida ja minna ja inimesed ei saa Eestisse tulla. Ja tahtsin küsida, kas just selle kohta ka, et sa oled nüüd üle pool aasta juhtinud haridusasutus pandeemia tingimustes, et kuidas pidid muutma oma juhtimisstiili või organisatsiooni kultuuri ja meeskonnas? Это очень интересно, что ты упомянула здесь путешествия, потому что сейчас как раз пандемия коронавируса и путешествия стали невозможными. Вообще, в последние полгода ты руководила семинарией в условиях пандемии, где не было возможности проводить работу аудиторно. Как ты думаешь, как это изменит образование вообще? Ma arvan, et kõige suurem asi, mida tuleb meeles pidada, on, et inimestega tuleb regulaarselt suhelda. Tuleb võtta aega, leppida kokku, võtta aega ka selleks, et iga töötajaga eraldi suhelda ja et me just hiljuti eelmise nädal leppisime kokku, et meie kooli mentorgruppide juhid suhtlevad oma grupi üliõpilastega, et keegi ei jääks kuidagi üksi. Самое главное не забывать общаться с людьми, в том числе со своими работниками. И также мы на прошлой неделе договорились с руководителями наших ментор-групп, чтобы они встречались со своими студентами и чтобы никто не остался в этой ситуации в одиночку. Õpetamine üle veebi ei olegi nii keeruline kui osadus üle veebi ja ma arvan, et me oleme seda osaduse pidamist pidanud paremini ja õppima ja süsteemsemalt tegema. Преподавание по интернету не является настолько же сложным, как и общение по интернету, и мы должны были искать возможности наладить это общение. Et siis, mis oli kõige suurem muudetus, mida sa pidid oma elus tegema ja seminaris tegema selle karantiiniga? Какое самое большое изменение было, которое ты должна была принести лично в свою жизнь или в семинарии во время этой пандемии? Ma ütleks, et kõige suurem väljakutse mulle, ma ei tea, kas see muudatus, aga väljakutse on olnud see, et tuleb hoolitseda iseenda psühholoogilise ja vaimse ja vaimuliku tervise eest, et sa suudad hoolitseda teiste eest. Я думаю, что главной задачей для меня, новой задачей, с которой раньше не сталкивался, это было то, что стало необходимым заботиться о своем собственном духовном, душевном здоровье, о состоянии своей психики, так сказать, чтобы со всем этим справиться. Sest me elame selles samas ruumis, kus on väga palju halbu uudiseid ja siin tuleb suuta juhina olla see, kes sa suudad julgustada teisi, öelda, et on lootust, me lähme siit läbi, me lähme edasi ja selleks tuleb seda kuskilt ise ammutada. Мы живем в том пространстве, где очень много плохих новостей, и вот в этой ситуации нужно как руководитель быть способным вдохновить людей, утешить их, сказать, что есть надежда и что мы пройдем через это все вместе. Et aga nüüd oleme tükk aega rääkinud praegustest väljakutsetest, aga räägime ka tulevikust, et kuidas sa arvad, et veebiõppe või veebipõhise õppe live kasutus võtab muudab ka meie üldist arusaamist õppimisest nagu üldiselt. Ja... Мы говорили сейчас о прошлом, о настоящем, но как ты думаешь, в будущем вот это вот интернет-обучение, как оно изменит наше представление о хорошем образовании вообще? Ma arvan, et ühelt poolt me muutume paindlikumaks, et me oskame paremini ära kasutada neid võimalusi, mis on veebis olemas, kui meil ei ole võimalik kokku saada. Aga teise poolt ma arvan, et me hakkame hindama päris kohtumisi. Et meie kogemus ka seminaris on, et kui meil on päris kohtumised olnud, me tunneme inimesi, me hoolime neist, siis me võime mõne aja veebis küll kohtuda ja õppida, aga siis me tahame jälle kokku saada. Et siin on kaks poolt ja nad on natuke vastandlikud, me hakkame armastama rohkem koos olemist, aga me hakkame oskama ka paremini välja hakkama saada veebipõhisega. Я думаю, что здесь есть две стороны, что с одной стороны мы станем более мобильными, потому что какие-то живые встречи мы сможем запросто перенести в интернет, с другой стороны мы начнем больше ценить личное общение, личные встречи и искать баланс между этими двумя сторонами. Jah. Tahtsin ka küsida ka enese motiveerimisest, et nagu kui sa oled karantiinis, on raske ju kogu aeg lihtsalt arvuti eest tööd teha ja nagu üksinda olla. Et tahtsin küsida, et nagu, kui on juba piisavalt raske või keeruline endaga hakkama saada, siis kuidas teisi innustada, et ettevõtluses on ju kõik selge selles mõttes, et kui oled hea juht, siis tood palju tulu ja saad oma töötajad rohkem maksta.
aga seminaris on rahalise motiveerimine nagu natuke keerulisem, et seda võimalust päris ei ole ja siis kuidas panna inimesi paremat tööd tegema, kui nad töötavad nagu poolvabatahtlikult. Да, то есть мы во время пандемии все увидели, насколько сложно мотивировать самого себя, сейчас, но тем более сложно мотивировать свою команду. И в бизнесе, в частном предпринимательстве есть какой-то простой принцип, что ты можешь платить людям больше, и, возможно, они будут лучше работать за счет этого. А когда ты руководишь семинарией, то возможности платить у тебя ограничены. Тем не менее, ты должна как-то мотивировать людей в своей команде. Как ты это делаешь? Ma arvan, et inimene on kõigepealt tähendust otsiv olend, mitte majanduslikult mõtlev olend ja sellised ajad nagu need, milles me elame, loovad võimaluse täiesti uuteks tähendusloometeks ja seminaritöös on väga suur missioon ja ma arvan, et see motiveerimine ongi selle kaudu, et meil on missioon ja me näeme praegu, et meie õppimise vastu on palju suurem huvi tekkinud ja ma usun, et töötajaid me ka motiveerime selle missiooniga, mis koolil on. Ja kui ma ise ennast mõtlen, muidugi alati on vaja, et su põhivajadused on täidetud. Aga üle selle ma ju valiksin selle töö, millel on tähendus võrreldes selle tööga, mida ma teen lihtsalt raha pärast. Я думаю, что у семинарии, что человек прежде всего ищет значение в своей жизни, не столько какой-то экономической ценности. И в семинарии, я думаю, мы тоже ищем это значение, особенно сейчас, во время пандемии, люди стали больше к этому стремиться, и мы видим, как у людей проснулось желание учиться, также и у нашей команды. Конечно, есть какие-то базовые нужды, которые нужно покрыть, но сверх того человек ищет чего-то глубокого в своей жизни. Ja ma ütleks ühte asja veel, et ma nüüd ütlen avaliku saladuse välja, Miikal, sina ka kuuled seda, aga mul on üks nipp ka, et ma otsin inimesed, ma arvan, et ma ei tea, kas on loomulik and või vaimuand, saada aru inimese andekusest enne, kui ta ise aru saab. Ja siis ma otsin nad hästi noorest peast üles ja kutsun nad meeskonda ja mina juba saan aru, kui head nad on, aga nad ise veel nii täpselt seda ei tea. Ja siis nad tulevad hea meelega ja no ma tean, et ühel päeval nad saavad ka sellest aru ja lähevad edasi, aga see aeg on olnud meie võit. Я думаю, что я сейчас открою небольшой такой общеизвестный секрет. Я думаю, что у меня есть талант, возможно, даже какой-то духовный дар видеть сильные стороны людей до того, как они сами открывают их в себе. И пока человек еще сам не знает своей ценности, я нахожу его, приглашаю в команду. И да, конечно, в какой-то момент он тоже открывает в себе эти таланты и двигается дальше, но в это промежуточное время его мы выигрываем. Ja see on tõesti väga kasulik ande, et aga sa mainisid siin missiooni, et mis on see missioon või tähendus, mis мотивирует teie meeskonda? Я согласна с тобой, что это действительно очень хороший талант, но ты говорила о миссии. Расскажи, что это за миссия, которая мотивирует вашу команду? Ühelt poolt on see meie missioon, mida me oleme sõnastanud elada ja töötada koguduste kasuks ja kasvuks, et me teeme midagi selleks, et kogudused ja Jumala riik läheks edasi. С одной стороны, это миссия работать и жить на благо и рост церквей. Это то, чтобы мы занимаемся продвижением Царства Божьего, так сказать. Aga kui me räägime sellest missioonist just väga keerulisel ajal, nagu see, kus me praegu elame, siis ma isiklikult usun, et kui mingid asjad liiguvad nagu paigast lahti, siis Jumal alati tegutseb. Ja selles ajas, kus me oleme, see missioon on ka olla valmis siis, kui Jumal midagi liigutab inimestes, et me oleme valmis neid vastu võtma ja me oleme koolitanud neid juhte, kes on valmis neid vastu võtma, kes Jumala juurde tulevad. Ja ma arvan, et see on meie võib-olla selline lähiaja missioon, reageerida sellele ajale, kus me oleme ja sellele, mida Jumal sellest teeb. Но если мы говорим сейчас о конкретном нынешнем тяжелом времени, то тогда я думаю, что в те моменты, когда Бог движет чем-то в людях, наша задача принимать их в этой ситуации и учить тех руководителей, которые будут принимать их на их пути. Ja siis selles meeskonna teemal ka, et ma tean, et sa oled alati püüdnud hoida soolist tasakaalu oma meeskonnas, et see on Eesti mõistes erakordne, et seminari tiimis on mehi ja naisi võrdselt, kusjuures kõik palgad on ka võrdselt, et miks on mitmekesisus oluline?
Да, еще насчет твоей команды. Ты всегда старалась держать среди своих работников, так сказать, равенство между полами. То есть, почему ты считаешь, что это равенство и diversity это как бы важно? Palkadest alustades, et EKP liidus, kus me töötame ja mille alla ka kool kuulub, ongi kokku lepitud, et töötajatel on teatud palgaastmed ja see sõltub vastutuse hulgast ja seal ei tehta soolist vahet. Nii et see on väga positiivne, ma arvan. С зарплатами, я думаю, очень хорошо то, что у нас зарплаты зафиксированы на уровне Союза и соответствуют конкретным должностям, конкретным задачам, и там не проводят границ между мужчинами и женщинами. Aga mis puutub soolisse tasakaalu, siis ma ütleks, et sellega on isegi natuke raskem ja tuleb rohkem vaeva näha, sest me kogudustes on tüdrukuid rohkem kui poisse ja leida sama võimekaid poisse sellest väiksemast hulgast on väljakutse. Что касается равенства, так я бы сказала, что тут это действительно отчасти для нас вызов, потому что в церквях на самом деле гораздо больше талантливых женщин на сегодняшний день, и найти вот этих вот парней, которые из этого небольшого количества, это довольно сложно. Aga Jumal on olnud meile väga hea, et me oleme nad üles leidnud. Ja muidugi alati ega inimese leidmine ei ole põhiline, see on ka see, et kuidas me koos kasvame, kuidas me koos meeskonnana areneme, kuidas me leiame üles just selle inimese annid. Но Бог был к нам милостив, и мы нашли подходящих людей. Но, конечно, помимо того, что ты находишь человека, еще важно расти с ним вместе и вместе с ним в этом процессе искать его или ее таланты. Aga kui tasakaalust rääkida, siis on üks tasakaal veel, mis on mulle väga tähtis ja see on vanuseline tasakaal. Ja meie meeskonnas on tegelikult niiviisi, et meil on mina ja veel üks inimene, kes on üle 50, siis on meil üks, kes on 30-ndates ja kõik ülejäänud on alla 30-ndate. Но что для меня еще важно, помимо, так сказать, баланса полов, это еще и возрастной баланс. У нас в команде есть 2 человека, которым больше 50, потом 1 человек, которым около 30, и все, кому меньше, все остальные меньше 30 лет. Ja see mõte on, et kui me töötame valdavalt noorte inimestega, kui me tahame jõuda noorteni, siis on väga oluline, et see noortegrupp on hästi esindatud, sest me teame, et 50-sed ei suuda enam hästi mõista 20-seid ja nende huvisid ja nende keelt. Ja kui meil ei ole neid, kes annavad märku, meil on üks noor meie meeskonnas, kes alati teeb nägusid, kui ma väga vanameelsete ideedega välja tulen ja tema näost ma näen, see ei ole sina, tema näost ma näen kohe, et nüüd oli mingi vana inimese mõte, mis noorte puhul üldse ei toimi ja ilma selle tasakaaluta me ei suudaks hästi toimetada. Смысл в том, что поскольку мы пытаемся достичь молодых людей, то я понимаю, что люди, которым за 50, не всегда способны достичь молодого поколения. И поэтому очень важно, чтобы в команде были молодые люди. И особенно меня радует, что у нас есть одна девушка, которая всегда делает такие гримасы, когда я говорю что-то очень старомодное. И вот если я вижу на ее лице гримасу, тогда я понимаю, что ты сказал что-то не то. See on väga praktikaalne, et on kohe näha. Это хорошая практика у тебя, сразу видно. Ja siis aga rääkides mitmekesisusest, et sina ise, Ennike, oled naisjuht valdkonnas, kus suures osas domineerivad mehed. Et mis olid need väljakutsed, millega sa pidid oma soo tõttu kokku puutuma ja kuidas sa siis nendega toime tulid? Но если мы поговорим еще о практической стороне, то ты, Эйника, всегда была руководителем женщиной в мире, где в основном управляют мужчины. Скажи, с какими сложностями ты должна была столкнуться из-за этого и как ты с ним справилась? See on mitmekesine küsimus ja selle juures ma ütleks, et esimene väljakutse on see, et sa pead ennast ümbritsema sõpradest meestega ja Toivo siin abikaasa, kes mul on kaasas, on üks kõige olulisem minu sõbermees, kes sinusse usuvad, kes usuvad, et sa naisena suudad teha sama hea töö kui mees. Ja see on see baas, mille pealt sa saad julguse üldse selles maailmas toimetada, isegi siis, kui alati ei arvata, et sa naisena suudad sama head tulemust teha. Это многогранный вопрос. Я думаю, что первая сложность заключается в том, что ты должна найти много друзей мужчин, и мой муж Тойво, он здесь сейчас со мной в публике, является, наверное, моим главным другом вот на этом пути.
И потому что без этих друзей, без этих людей, которые бы тебя ободряли, ты не смогла бы получить ту уверенность, чтобы чем-то заниматься. Aga siis on ikkagi neid hetki, kus sa ei ole, kus sellest ei piisa ja sa oled nagu, jääd juhina üksinda sellesse maailma ja siis on teine ja mitte vähem tähtis, ma ei ütle seda last but not least, on see, et sa usaldad Jumala kätte. Neid olukordi, mida sa naisjuhina ei saa selliselt kontrollida, nagu meesjuhid saaksid. Но, конечно, есть такие моменты, где одних друзей мужчин недостаточно, и тогда нужно просто доверять Богу, в руки Божьи вот эти вот ситуации, где ты как женщина-лидер, возможно, не можешь сделать того, что сделал бы лидер-мужчина. Aga naisjuhil on vähemalt 1+ ka. Ja see on see, et sa võid loomulikumalt abi küsida ja mehed tulevad sulle ka appi. Et kui sul on asjad, kus sa tunned, et sa siin üksinda ei tule hästi toime, siis naistele lähevad ikka ju mehed kergesti appi. Ja see on minu suur pluss olnud. Но третья сторона, это скорее плюс, заключается в том, что женщине-руководителю проще спросить помощи, потому что мужчины всегда хотят помочь женщинам, и если ты просишь помощи, тогда тебе помогают. Jah, see on tõesti väga tore, et aga rääkides abist ja sõpradest ja suhetest, et teiste intervjuu kuulamisest jäi mulje, et mentorlus kuulub nende tegevuste hulka, mida sa väga oluliseks pead. Kas võiksid sellest natuke rääkida, et mis see on ja miks see on nii kasulik? Но если мы сейчас, все, что ты сказал, это очень интересно, но если мы подумаем сейчас немножко об отношениях, о том, с кем мы общаемся, ты в своих предыдущих интервью говорила о менторстве и о важности менторства. Скажи, почему это полезно и для чего это нужно? Mentorlust mõistetakse eri kontekstis natuke erinevalt, aga see, kuidas meie sellest räägime ja koolitame ja kirjutame, on see, et mentor on keegi, kes on sul nagu teekaaslane, kes küsib su käest küsimusi, mis sind aitavad edasi võimalikult terviklikult, mitte ainult su töös, vaid ka su inimesena kasvamises. Менторство понимается по-разному, но то, как мы преподаем менторство, мы подразумеваем человека, который идет с тобой по одному пути, и он задает тебе вопросы, помогает тебе расти в каких-то аспектах жизни. Ja ma ise usun, et igal inimesel on elus vaja kedagi, kes ta käest aeg-ajalt küsib neid küsimusi, mida ta endalt võib-olla ise ei taipa või ei taha küsida ja kes aitab tal näha nagu kaugemale ja kes aitab tal oma küsimuste kaudu sõnastada midagi, mida see inimene muidu ei sõnastaks. И я сама верю, что каждому человеку необходим ментор, который бы помог ему заглянуть в какие-то вещи, которые бы он сам не думал бы заглянуть, или продвинуться дальше, сформулировать вопрос, который человек сам для себя не может сформулировать. Ja mentorlust iseloomustab veel see, et see on teatud süsteemsusega, et see on mingi kokkulepitud aja järgi ja see ei pea olema sugugi igavene või eluaegne, vaid öeldakse, et ole mu mentor 2 aastat näiteks ja siis vaatame, kas veel 2 aastat. Ja niiviisi on inimese elus keegi, kes taga teeb mingi lühiajalise kokkuleppe, et ta toetab tema arengute vahel see ei tööta, vahel leitakse keegi teine mentor, aga vahel see läheb nii hästi, et lepitakse mitu korda kokku, et jätkame, sest see on nii hea kogemus. Еще один аспект менторства заключается в том, что это время, оно зафиксировано. То есть ты не должен на вечные времена связывать себя с этим человеком, а ты договариваешься с ним, например, на 2 года. Я буду твоим ментором в течение 2 лет, и иногда это не работает, иногда находят какого-то другого ментора, но иногда, наоборот, люди договариваются несколько раз, и эти отношения не остаются. Ja muidugi, kui ma vaatan meie kogudusi, siis vanemad inimesed ei ole seda väga palju omaks võtnud, aga noorte seas on see väga-väga tavaline ja ma näen ka, kui palju see nende ellu annab. И, разумеется, если мы посмотрим на наши церкви, то люди постарше скорее не до конца приняли это, но если я посмотрю на нашу молодежь, на наших молодых людей, то видно, что они все практикуют менторство, и видно, как много это им дает. Kas sa võiksid siis rääkida ühte lood, kus sa oled näinud inimene transformeerub just mentorluse abil? Ты можешь рассказать какую-нибудь историю, где человек трансформируется именно через это менторство? Mentorlus on vähem või rohkem konfidentsiaalne, et need lood, mida me jagame, need me lepime alati, et need jäävad meie vahele. Aga ma räägin natuke üldisema loo.
Менторство, оно всегда конфиденциально, то есть мы договариваемся о том, что истории, которые мы друг другу рассказываем, они остаются между нами, но я расскажу одну общую историю. Ja kuna meil seminaris on niiviisi, et igal õpilasel peab olema mitte ainult mentorgrupp, kuhu ta kuulub, vaid ka üks mentor, kellega ta väga isiklikult oma arengut räägib. У нас в семинарии так, что у каждого студента должна быть своя ментор-группа, к которой он принадлежит, и также еще свой ментор, с которым он общается один на один. Siis see on üks suhe, kus ma olen olnud mentori rollis ja ma saan öelda, et ma olen ise ka väga palju õppinud ja kasvanud ja arenenud. Ja see oli selline mentii, kelle Jumal oli andnud korraga väga tugeva emotsionaalsuse ja väga tugeva intellektuaalsuse. И я могу сказать, что будучи ментором для одного человека, я сама очень много приобрела и очень много чему научилась. И эта женщина, Бог ей дал одновременно очень сильную эмоциональную сторону и очень сильную интеллектуальную сторону. Ja vahel juhtus temaga, et see emotsionaalne pool võttis üle ja siis oli seal isegi meie vahelises käitumises selliseid asju, kus ma mõtlesin, et ma pean reageerima, et nii ei lähe. И иногда случалось так, что в ее случае, значит, эмоциональная сторона брала вверх, и даже в нашем с ней общении я понимала, что я должна где-то провести какие-то границы и сказать, нет, вот так мы с тобой общаться не будем. Ma mäletan eriti ühte reedest päeva, me olime vestelnud ja ma olin nagu kuidagi sisemiselt nagu, mul oli see tunne, et ma pean talle ütlema, et niiviisi ei lähe. Ja ma olin just minemas kontsertile oma abikaasaga ja ma kirjutasin kirja valmis, vastandusin temaga, mitte lihtsalt ei küsinud küsimusi, võtsin, et nüüd nii enam ei saa. Ja siis mõtlesin, et ma saadan selle kirja ära, aga siis ma arvan, et see oli Jumala vaimu hääl, kes mu sees ütles, et Einike, käi kontserdil ära enne seda kirja ära saada. И, значит, как-то вот в пятницу вечером мы с ней общались, и я вот уже хотела ей сказать, что нет, вот так нельзя, и ты не права. И я написала ей письмо, и в тот вечер я должна была идти со своим мужем на концерт, и написала как раз перед концертом это письмо, я отправилась на концерт. Но как-то Бог сказал мне, чтобы я не отправляла этого письма до того, как я сходила на этот концерт, потому что там уже были сформулированы не просто вопросы, а какая-то конкретная критика в ее сторону, что так нельзя. Tulin koju. Я вернулась домой. Kontsert oli ilus olnud, lugesin kirja läbi, mõtlesin, et ei, ma ei saada seda kirja üldse. Концерт был очень приятным, я прочитала это письмо и подумала, что нет, я это письмо отправлять не буду. Ja mitmel sellisel korral, kui ma jätsin taga vastandumata, ma sain hästi aru, et ta tegelikult õige kohe sai ise aru. Et mul ei olnud vaja talle öelda, vaid juba see minu olemasolu, et ta sai ise aru, mis asi ei õnnestunud. И каждый раз, когда я решала не идти на этот конфликт, я в конце концов видела, что она сама уже понимала, что произошло, и делала свои изменения. Ja läbi nende mitmete aastate, kui me koos töötasime, ma nägin, et ta õppis üha paremini kontrollima seda oma emotsionaalset poolt, mis varem oli nagu väga plahvatanud. И в течение тех лет, что мы с ней общались, я увидела, что она научилась контролировать свою эмоциональную сторону, такую взрывную, какой она была раньше. Ja kui ma nüüd vaatan teda toimimas selles koguduses, kus ta on, siis ma näen, et kogu see pilt on täiesti muutunud. Sellepärast, et see, kuidas nad koos toimivad, on nii palju küpsemaks saanud tänu sellele, et see inimene ise on küpsemaks saanud. И когда я на сегодняшний день смотрю на то, как она работает в церкви, то я вижу, что вся эта среда полностью изменилась, люди стали более зрелыми именно потому, что она прошла этот процесс и стала как человек более зрелым. Ja ega ma ei saa öelda, et see oli ainult meie mentorsuhte põhjus, sellepärast, et kõik asi paremaks läks, aga ma arvan, et sellel oli kindlasti oluline roll seal. И я, конечно, не могу сказать, что менторство было единственной причиной, почему все так исправилось, но я думаю, что она сыграла роль в этой истории. See on väga hea lugu tegelikult, et väga huvitav on, et aga siis rohkem selle mentorluse teemal, et Futurumi arenguprogrammis jaoks me pidime ka endale mentoreid leidma ja ma kohtun oma mentoriga ja... Это хорошая история, но еще на тему менторства, что в рамках программы Futurum мы тоже должны были найти себе менторов, и я встречаюсь со своим ментором. Jah, siis see on kursuse lõpetamise jaoks kohustuslik. Потому что это обязательно для того, чтобы пройти этот курс. Aga kui meil on kristlikud vanemad ja vend, kes töötab seminaris, et siis ja üldiselt mul on hea see tugivõrgustik. Но если у меня верующие родители, если у меня брат, который работает в семинаре, и вообще у меня хорошая, так сказать, среда, которая меня поддерживает.
miks on mul siis veel mentorit vaja, on, et kui ma saan täpselt samadest asjadest rääkida teiste inimestega, kellega ma juba suhtlen igapäevaselt ja kes võib-olla teavad mind paremini. То для чего мне нужен ментор, если я могу обо всех этих важных вещах поговорить с людьми, с которыми я общаюсь так или иначе повседневно, и которые, скорее всего, знают меня лучше, чем этот человек? Ma arvan, et mentori pluss on see, et ta ei ole sinuga väga lähedalt seotud. Я думаю, что плюс ментора заключается в том, что он не очень близко связан с тобой. Kui ma mõtlen oma suhtele oma lastega, kes on vanuses 20, 21 ja 25. Если я подумаю о своих отношениях с детьми, которым, соответственно, 20, 21 и 25, siis muidugi on asju, mida ma vanemana räägin nendega ja kui ma vaatan neid kõrvalt, kui ma kuulan, millega nemad oma elus kokku puutuvad, millega nad maadlevad, mida nad õpivad, ma olen seal vanemana olemas. Aga ma väga tahaks, et mu lastel oleks keegi, kes on natukene nagu kaugemal, natukene vähema emotsionaalse seotusega jälgib neid ja kes nende elus küsib neid küsimusi, mida mina vahel vanemana küsides mõjun neile kas natuke targutavana või liiga emotsionaalsena või üle hoolitsevana. Ma tahaksin, et keegi oleks nende elus neutraalselt olemas. И я, как мама, конечно, общаюсь с ними, пытаюсь участвовать в их жизни, наблюдаю за их развитием, но мне все-таки хочется, чтобы в их жизни были люди, которые, может быть, могут делать это все с небольшой дистанцией и задавать те вопросы, которые, если бы я задавала, звучали бы, может быть, слишком эмоциональными или слишком навязчивыми или слишком такими умничением звучали бы, да. Me just praegu ma tulin oma vanemate juurest külast ja rääkisime sellest, et siis minu laste põlvkonnas, ma tulen suurest perest, meil on 6 last ja meie siis 6 lapsed on eri vanuses, aga mitmed neist on noored täiskasvanud. Et me võiksime neile pakkuda ka sellist nagu kõrvalt pilku sellest, milles nad on head või millist tööd nad kõige paremini teeksid. Et nad ei peaks käima läbi kõiki neid, öeldakse, kõik ei astu läbi kõikist neist ämbritest või astu kõikidesse aukudesse, kus nad alles avastavad, et oi, see töö mulle ei sobinud. Et tegelikult selline kõrvalpilk, mida vanem ei suuda anda, see on mentori tugevus alati. И я как раз общался со своими родителями, и мы обсуждали с ними будущее вот детей, внуков и так далее. И нам очень хотелось бы показать им, возможно, какие-то альтернативные пути или предотвратить, чтобы они выбрали какую-то неправильную специальность для себя, чтобы они не должны были проходить через этот путь. Для этого как раз и хороши менторы, что они могут сказать что-то с определенной дистанции. Jah, ja lapsed ei pruugi ka iga kord vanemaid kuulama. Да, и дети не всегда слушают родителей. Jah, aga sa ise oled öelnud, et sul on raske mentorit leida. Aga miks sul on siis üldse mentorit vaja? Sest sa oled ju kindlaks kujunenud tark, edukas inimene, et siis... Но ты про себя говорила раньше, что тебе самой было сложно найти ментора. А тебе-то зачем ментор нужен? Потому что ты же образованная, умная, достигла определенного успеха уже в жизни, сформированная личность. Ma ikka leidsin omale nüüd mentori, tegelikult teine katse ja olen temaga mõned korrad kohtunud ja see, miks mul on olnud raske leida, kõigepealt on olnud see, et ma olen otsinud naist, kellel on kas juhtimist kogemust või nagu teiste eest vastutamise kogemust, kes on minust vanem ja kellel on ka teoloogiline ettevalmistus ja seda on peaaegu võimatu Eestis leida. Со второй попытки я все-таки нашла ментора. Раньше мне было сложно найти ментора, потому что я искала женщину, которая была бы старше меня, у которой был бы опыт руководства или ответственности за других людей, и которая бы, ко всему прочему, еще имела богословскую подготовку. В Эстонии такая комбинация почти что невозможна. Aga nüüd, kui ma kohtun selle vanema targa naisega, kes on muideks soomlane taustalt, siis see, mida see minuga teeb, on väga-väga hea. Но теперь, когда я общаюсь вот с этой женщиной, которая умная и немножко постарше меня, она из Финляндии, я понимаю, какую большую пользу это приносит в мою жизнь. Ja üks asi on see, et tema elukogemus on laiem ja kui mul on mingid keerulised küsimused, ma saan temaga neid arutada. Ja ta ei ole nende, nagu lastegagi, ta ei ole nende asjadega emotsionaalselt ise seotud, ta suudab neid rahulikult kõrvalt vaadata. Ja see, mida ta on mulle nagu kas siis küsimuste või vahega mõnede mõtete või ettepanekutena andnud, on olnud hindamatu väärtusega minu töös juhina ja ka inimesena. И я ценю ее вот этот вот большой жизненный опыт в каких-то вещах, где я не знаю, как самой поступить, мы можем с ней это обсудить, и она дает какие-то советы со стороны, без вот этой вот эмоциональной привязанности, и это помогает как-то объективно
оценить некоторые вопросы. Ja teine asi, mida mentor alati teeb, on see, et kui ta võtab sinu jaoks aega ja ta küsib sinu käest neid küsimusi, siis see sunnib sind mingeid asju sõnastama, mida sa tavalise elu käigus lihtsalt ei sõnasta enda jaoks, et sa pead mõtlema, et mis nüüd on praegu see minu teema, mida ma peaksin kellegiga teisega arutama. Kui sa kellegiga ei arutus, sa ei hakka seda teemat ka sõnastama. И, конечно, с ментором еще хорошо то, что они иногда задают тебе вопросы, которые бы ты сам никогда не стал бы думать. И если ты не сформулируешь вопрос, ты ведь не можешь даже начать двигаться в сторону решения какой-то проблемы. Ja viimaks peab mentor olema muidugi see, kes tohib mulle öelda ka nagu päris ausalt asju. Ja sõbrad teevad seda ka, vahel hullemini kui mentor, aga et tegelikult mentor on see, et kui ta näeb mingeid ohukohti, mida ma ise ei näe või väga lähedal olevad inimesed ka vahel ei näe, siis temal on see õigus ja mul on seda ju vaja, et keegi jälgib, et ma rajalt ära ei libise. И, разумеется, ментор – это также и тот человек, который может честно сказать, если он видит, что что-то не так. Потому что, конечно, друзья тоже тебе говорят, что что-то не так, но даже близкие люди не всегда видят эти опасные ситуации, в которые ты попадаешь, и не всегда умеют их предотвратить. Так что ментор помогает держаться на правильном пути. Ja nii, et kui mentorlusega saab enda kohta midagi õppida ja reflektsiooni teha, siis mis oli võib-olla kõige olulisem tund, mida sa oled seminari rektorina või siis isiklikult õppinud? То есть ментор помогает, возможно, проводить какую-то такую рефлексию, самоанализ. Ты вот в своей ректорской работе, какой самый главный урок, который ты вынесла из нее? See on nüüd suur ja raske küsimus. Это большой и сложный вопрос. See on raske küsimus. Aga jah, ma mõtlesin, et kas siin tuleb see väga raske küsimus ja nüüd see on. Aga ma ütleks, et võib-olla ikkagi kõige suurem õppetund, mida ma ikka veel edasi õpin, mis on rõõmus õppetund ja mis on nagu lõpetamata õppetund, on see, et mida Jumal saab teha, kui sa teda usaldad. Я думаю, что самый большой урок, который у меня все еще продолжается, который еще не закончен, это урок о том, что Бог способен сделать, если ты ему доверяешь. Sest juhi töö on hoida asju koos. Minu asi on vaadata, et kõik toimib. Потому что работа лидера заключается в том, чтобы держать все вместе, чтобы смотреть, чтобы машина функционировала, так сказать. Aga kristliku juhi töö on samal ajal sellele täiesti vastandlik. Hoida ise asju koos ja samal ajal anda asjad Jumalale ära. А работа верующего лидера, христианского лидера, она в каком-то смысле абсолютно противоположна, потому что помимо того, что ты сам пытаешься держать вещи, ты еще должен отдавать их Богу, чтобы Бог держал вещи и смотреть, чтобы куда же это в конце концов выльется. Ja siis on mingid asjad, kus ma pean endale ütlema, ei Nike, sina nüüd ei saa rohkem teha, sa saad palvetada, Jumal tegeleb sellega. Näiteks iga suvi, kui me ootame sisseastujaid. See ei sõltu meist, sa teed oma parima ja siis tegutseb Jumal. И в какой-то момент я должна сказать себе, Нике, успокойся, ты сейчас уже не можешь повлиять на это, доверься Богу. И действительно, например, каждое лето, когда мы ждем поступающих в семинарию, то это процесс, на который мы больше не можем повлиять на тот момент. Aga siis on need asjad, kus ma isegi ei oska palvetada, ma isegi ei oska muretseda, mul ei tule isegi meelde seda Jumala kätte usaldada. Sellel esmaspäeval sõidan mina Tallinna autoga. Но бывают такие моменты, когда я даже не думаю о том, чтобы помолиться или чтобы доверить вот эту вот проблему Богу. Вот в понедельник, например, еду в Таллinn на машине. Ja meil on üks üliõpilane, kes ei saa kuidagi kooli lõpetatud, sellepärast, et elu ülesanded on nii palju ja üks aasta läheb teise järel. Ja ma olin täiesti nõutu, mida taga teha, aga mul ei olnud ühtegi plaani. И у нас там есть один студент, который никак не может закончить свое обучение, потому что в жизни у него все время у нее все время какие-то новые планы, новые задания, которые он должен решать. Я не знаю, что делать с этой ситуацией. Ja siis helistab mulle autosse, kui ma sõidan, üks meie õppejõud ja ütleb, et Einike, Jumal pani mulle südamele, et ma pean selle mehe aitama lõpuni ja ma punnisin sellega kogu aeg vastu, aga siis mu naine ütles ka, et sa pead seda tegema, kui Jumal selle sulle südamele paneb. Ja nüüd ma saan täna õhtul taga kokku, siis ta saadab sulle täna õhtul oma lõputöö teema ja ma arvan, et ma aitan ta lõpuni. И вот мне в это время звонит один преподаватель и говорит мне, Einike, ты знаешь, я получил сообщение от Бога, что я должен
помочь этому человеку дойти до конца. И мне самому это было не сильно приятно. Я пытался как-то противиться. Но вот даже моя жена уже сказала мне, что если ты чувствуешь этот зов Божий, то тогда сделай это. И мы с ним сегодня вечером встретимся. Я постараюсь помочь ему закончить его дипломную работу. Выбрал тему. Ja see õppejõud, ma tunnen teda väga hästi. Juhendamine on asi, mida ta kõige vähem viitsib teha. Ta ei salli, ma ei tea, kas ta ei salli juhendamist, aga ta tuleb kõik muud asjad paremini välja ja ta kuuletab Jumala ja ta helistab mulle ja mingi asi, mis on vaja ära lahendada, saab lahendatud ja ma arvan, tema viib selle mehe lõpuni ka. И это преподаватель, я знаю, что лично ему вот научное руководство работами не нравится, и нравится меньше всего. Но, тем не менее, он позвонил мне, сказал это, и я верю, что он доведет это дело до конца. ja, et aitäh, Heinike, nüüd vaatame küsimusi publikut poolest. Да, спасибо большое. Сейчас вопросы от Ребекки закончились. Если у вас есть какие-то вопросы, тогда, пожалуйста, задавайте их в YouTube лайве. Nii et esimene küsimus on, Heinike, te mainisite, et meessõprade leidmine, kes usuvad naisjuhi võimekus on väljakutse. Miks siis meestel on reliigia naisjuhtides raske uskuda? Tahad sa teilt? Почему мужчинам сложно довериться, так сказать, женщинам-лидерам или верить женщинам-лидерам? Ma arvan, et siin on kaks asja. Üks on see, et nad ei ole koguduslikus ringis naisjuhtidega väga harjunud. Я думаю, что тут несколько аспектов. Во-первых, в церквях зачастую они не встречают женщин-руководителей. Ja kui neid väga ei ole, siis nad ei saa ka kogemust saada, kui hästi naised tulevad juhtimisega toime. Nad lihtsalt ei ole kogenud ja kõik, mis on võõras, on hirmutav. И если они никого не знают, тогда они не знают и о том, как хорошо женщины справляются с руководством. Потому что если у тебя нет опыта, то все кажется страшным. Aga teiselt poolt ma arvan, et mida mehed kardavad naisjuhtide juures on, et nad kardavad, et nad on emotsionaalsed. Но с другой стороны, я думаю, что мужчины-руководители боятся того, что женщины-руководители какие-то сильно эмоциональные. Aga ausalt öelda, mina tunnen piisavalt palju emotsionaalseid mehi ka ja peale sellega emotsionaalsus ei ole halb asi, kui see on tasakaalustatud mõistusega. Но с другой стороны, я знаю очень много эмоциональных мужчин, и сама по себе эмоциональность не является чем-то негативным, если у тебя есть помимо этого сбалансированный разум. Aga see küsimus on tegelikult selline, mida peab meeste käest küsima. Это вопрос, который нужно вообще задавать мужчинам. See oli siis viimane küsimus laivis. Jah, paistab, et laivis, kui teil on veel küsimusi, mida te tahaksite laivi esitada, siis praegu on veel viimane hetk selleks, et seda teha. Если у вас есть еще вопросы, которые вы хотели бы задать в лайве, тогда, пожалуйста, сейчас последняя возможность, чтобы это сделать. Aga kuivõrd ei ole, siis me võib-olla ütleksime sulle aitäh, Heinike. Aitäh kutsumast. Meil on ka väike kingitus. Väike kingitus, et sa tulid meiega vestlema. Väga tore, aitäh. Suur tänu. Aitäh kõigile, kes meiega täna kaasas olid, kes vaatasid meie laivi. Tuletan meelde, et meiega oli kõrgemusuteadusliku seminari rektor Heinike Pilli ning teda intervjueeris esmakordselt Molodj Ostekal Rebecca-Miia Reihelgaus. Me ütleme teile häid jõule, head teist adventi, mis on praegu tulemas, head uut aastat. Püsige terved, veetke aega oma sõprade ja perega ning väga loodame, et kohtume teiega peagi 21. aastal. Дорогие друзья, все, кто присоединились к нашему лайву, большое спасибо вам, что вы следили за нами. Спасибо Эйнике, Пилли и Ребекка, что вы провели сегодняшнее интервью. Мы желаем вам счастливого второго адвента, счастливого Рождества, Нового года и очень ждем новых встреч уже в 2021. Спасибо и хорошего вам вечера.